Dobro, ovo je već, šta, treća igra u novom studiju? Pa sedi, Željko, nemoj da stojiš, boleće te noge. Sedi. Pa sedi onamo, tamo bolje vidim, mislim. Sad gotovo, sad ne ustajem. Naravno, 3 sata se ne diže. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Nećeš da se igraš. Moje ime je Hrvoje, a prvi put da vam ja poželim dobrodošlicu u ovaj naš novi studio, improvizovani studio. Kako vam se sviđa ovaj studio, vidite, ovdje ima malo veći izbor društvenih igara nego u onom starom studiju što smo donosili, tako da ovo je trećina naše kolekcije, tako da se izrazim. Nadam se da ću možda jednom skupiti svu kolekciju, pa ćemo da tako da imamo pozadinu, onako da ide sve u nizu, kao što radi How to Watch It Play, rodni, tako da možda ćemo tako nekada da radimo. Ali, da ću vam predstaviti jednu meni dragu igru, pogotovo zbog teme. Naravno, samo zbog toga mi je draga igra, malo drugačije, mehanike me malo baš odbijaju, ali Football Manager board game, a pre nego što zađemo u objašnjavanje, da kažem, super kluba društvenih igra, želim da se zahvalim klubu društvenih igara Groot iz Beograda koji nam je pozajmio ovu igru i između ostalog koji će održavati turnire ove godine u super klubu, tačnije u Football Manager društvenoj igri. Dakle, super klub je igra od 2 do 4 igrača, otprilike 90 minuta traje jedna partija, što je simbolično jer 90 minuta traje fudbalska utakmica i za 12 plus igrača je. Ono što moram da napomenem pre igre je da apsolutno ne morate znati ništa o fudbalu da bi igrali super klub, tako da ja ću vam danas malo objasniti kako super klub funkcioniše i vidjet ćete zapravo da ne morate biti fan fudbala da bi igrali ovu igru. Dakle, ono što vidite ovde na mom stolu je tabla i sve što dolazi uz ovu igru, što vidite zapravo nije puno komponenti i ne zauzima puno mesta, tako da jedino što može da zauzima puno mesta to je da, pošto svaki igrač dobije, da kažem, klub sheet, koji je zapravo mesto gde vi zapravo postavljate vaše igrače i stvarate vašu postavu, tako da ovo vam zauzima najviše mesta, ali u jednom delu igre ovo se zapravo poklapa i to stoji kod vas kao pravi menadžeri da možete da kontrolišete vaš tim. Dakle, dobijete jednu ovako veliku zelenu tablu koja ima određene delove gde su pare koje možete dobijati, kako teče sezona, kako teče deo između sezona i neke karte koje još dolaze uz ovu igru što ću objasniti. Dakle, svaki igrač dobije, kao što sam već napomenuo, ovaj jedan club sheet gde će on svoje igrače postavljati i gde će stvarati svoju postavku, formaciju i izmene i ostalo. I dobija, da kažem, jedan set gde set stvari koje nisu za samu sezonu, nego za van sezonu, između sezone, gde vi trenirate vaše igrače, gde možete da skautujete igrače i gde možete da unapredite vaš stadion. Ja ću vam početi od toga gde vi zapravo možete vaš stadion da unapredite na Park Prinčeva otprilike, koji je ogroman stadion koji donosi jako puno para. U početku vam je sve to na nekoj razini kao da ste neki gradski klub, ali posle sve to počinje da bude sve više i više. Tako da ovdje ćete moći da unapređujete samo poslovanje vašeg kluba, tako da kažem, i to je ono što svaki igrač dobije. Pored toga, svaki igrač dobije još ova 2 tokena, gde jedan token označava na početku sezone jačinu vašeg tima, a ovaj drugi cilindrični token vam označava koliko ste vi poena osvojili u toj sezoni. Pored toga dobijete 2 kockice koje su vitalne za samu igru i ja sam sad uzeo jedan Captain Boost, što ću objasniti posle šta znači sam Captain Boost. Igra počinje vrlo jednostavno. Na početku igre, kad razdelite svakom igraču to što treba, ide ovaj draft. U zavisnosti od toga koliko menadžera igra, da li je 2 ili 4, toliko će puta draft da se desi. Ako igra 2 igrača,
Biće 2 puta draft, to je 16 igrača, tako da svaki tim će početi sa 16 igrača. Ako se igra 4, onda će 4 puta draft da bude. Ono što je zanimljivo što počinjete sezonu, to je počinjete igru tako što draftujete ili kupite vaše igrače za džabe i time kreirate vaš početni tim. Kao što vidite, igrače su podeljene u 4 moguće boje. Ljubičasta boja, ovome da napomenem, je boja koja dolazi iz jedne ekspanzije, koji su, da tako kažem, džoker igrači i koji mogu igrati na bilo kojoj poziciji u vašem timu. Zeleni igrači su igrači napada, crveni igrači su igrači odbrane i žuti igrači su igrači sredine. Imate još, da kažem, ovi beli igrači, tako da, ili svetlo-crveni, to su zapravo golmani i njih nema jako puno u igri, tako da to je, da kažem, jedna od 5 boja, ali tu sam namerno izostavio zato što nema puno golmana u igri. Dakle, počinjete tako što ćete otvoriti vaš klub sheet i gde ćete vi početi sa draftovanjem igrača. Draft se samo menja kad se svi igrači uzmu sa drafta, tako da nema ono da ja vučem jednog, pa onda da se izvuče novi. Nego se apsolutno svi igrači sa prvih 16 draftuje, pa se popuni ponovo. Vi recimo kažete, ja ću da izaberem ovog igrača, čisto da napomenem da igrači nisu stvarni, možda se potrefi da bude neko prezime koje vam je poznato, ali nisu pravi igrači. Tako da vi draftujete igrača i postavite ga u početku gde god hoćete, jer sam početak je nebitan, poslije ćete vi sami da postavite kako vi želite vašu formaciju i vaš tim. Tako da vi jednostavno samo draftujete igrače dok ne pokupite svih 16 igrača i time ste završili sam draft. Ja ću sad da kažem da sam simulirao recimo kompletan draft. Kad se to završi, ova draft tabla jednostavno se samo okreće na drugu stranu i postaje The World of Football tabla, gde igrači koji nisu izašli, samo ih postavite u određene kontinente, gledate da otprilike bude svugde jednak broj igrača. Isto tako još 2 gomile, to su Super Cup, koji ću objasniti šta je, i gde su key staff koje možete u toku vašeg van sezone da regrutujete. Kad ste završili draft, kad ste pokupili početni, da kažem, kapital koji dolazi sa 120 miliona u prvoj sezoni, vi postavite vašu formaciju i time zatvarate club sheet da se ne zna šta su ostali treneri i kako su ostali timovi napravili svoj tim. Kad se to završi, možemo da počnemo sezonu. U zavisnosti od toga koliko menadžera igra, tačnije koliko igrača, tu je ova tabla postavljena na 5 i na 6 menadžera. Postoje ekspanzija gde vi možete da igrate i do 6 igrača, ali tabla vam dolazi ova jedna, tako da vam je odmah u startu možete igrati 2, 3, 4 igrača. I tu, u zavisnosti koliko vas igra, imate koliko rundi igrate. Ono što je zanimljivo da su Super klubu namestili tako da pobjeda nosi 6 poena, nerešeno nosi 2 poena, a izgubljen meč ne donosi ništa. Možete takođe da igrate sa klasičnim, da kažem, fudbalskim pravilima koje u društvenoj igri ne postoje, gde vam pobjeda nosi 3 boda, a nerešeno vam nosi 1 bod, dok poraz ne donosi ništa, ali kad igrate tako, onda se preporučuje da igrate, da kažem, 2 puna kruga sezone, tako da kad odigrate čitavu jednu sezonu, odigrate još jednom isto to, tako da vam dođe prilike na isto, samo malo produžavate igru. Kako teku mečevi jedno protiv drugog igrača? Vrlo jednostavno. Vi u vašem club sheetu postavljate formaciju vaših igrača. Ono što je bitno, da crveni igrači odbrane, idu u defanzivni red. Ja ću sad ovako da postavim određen broj igrača u moj tim. I naravno morate da se pridržavate onog da postoji samo 11 igrača u prvoj postavi fudbala, tako da morate da imate 11 igrača. Ja ću sad još ovako da postavim da to bude, recimo, evo ovako postavka. To će biti 3-4-3 i 1 golman na golu. Vi kad postavite vaš tim, isto tako protivnik postavi tim, to se dešava pre početka sezone i kad počinje meč, vi jednostavno samo otvarate vaš, da kažem,
club sheet i upoređujete zvezdice u vašem timu. Ono što je zanimljivo da se Super Club igra u 3/3, tačnije imate vezni red, napadački red i defanzivni red. Kako se igra? Prvo počinjete vezni red. Nekako ta simulacija meča može biti zanimljiva jer generalno ako pobedite vezni red idete automatski u napad, a ako izgubite vezni red idete u odbranu. Poenta da pobedite meč je da pobedite 2/3. Tačnije, evo, ja sam postavio moju sredinu i ja brojim zapravo zvezdice koje imam. 3, 5, 6, 7 zvezdica imam u mom klubu, tačnije u veznom redu, i imam ove polovične zvezdice koje mogu da igraju jako veliku ulogu ili ne moraju, zavisno od toga da li imate sinergiju među igračima. Ja sad u ova 3 igrača imam zvezdice sa moje leve strane, ali da sam možda imao nekog igrača u veznom redu koji ima zvezdicu sa desne strane. Ja ću sad probati da nađem jednog takvog igrača, evo ga. Da mi je on umesto ovoga, ovaj da mi stoji negde na klupi. Ja ovde sad mogu da imam još jednu dodatnu zvezdu koja mi zapravo donosi mnogo bolju sinergiju između ta dva igrača zato što igraju lepo jedan pored drugog. Kad saberete zvezdice, isto tako protivnik, bacite 2 kocke. Ukupan rezultat koji se desi upoređuje se sa protivnikom i taj igrač je dobio tu 1/3. Tako da vi zapravo izborite vaše zvezdice, bacite kocke, koji broj izađe, saberete i vi ste dobili određen broj, protivnik isto tako. Ako ste pobedili, vi ste pobedili 1/3 i idete u napad. Isto tako u napadu saberete zvezdice, protivnik sabere svoju odbranu u toj situaciji, uporedite broj, bacite kockice, ko ima veći broj pobedio je. Poenta je da pobedite 2/3, znači u meču da biste pobedili. Može se desiti da bude i nerešeno. Ako je nerešeno, jednostavno samo pošto ima 3/3, tehnički neko mora da pobedi, tako da u meču se može desiti da bude zapravo i nerešeno, da bude pobeda i nerešeno. Tako da dešavaće se i toga i to vam donosi određen broj poena. Kao što sam na početku napomenuo, u ovom delu sezone tačno imate određeno ko igra sa kime i da li neko simulira meč. Pošto ako vas igra recimo neparan broj igrača, onda će se desiti da jedan igrač mora da simulira, a simulacija ide vrlo jednostavno u zavisnosti od toga gde ste vi na tabeli. Sad se opet vraćamo na ova 2 tokena, da vam jedan token obeležava početak u toj sezoni koliko vam je jak tim i drugi određen broj poena. Kad se desi da morate da simulirate meč, ispod svake imate sim roll. Bacite 2 kockice, šta vam ispadne, to se desi. Recimo, ako sam u established delu tabele, jednostavno mi 2 od 6 ako bacim mi donosi poraz, 7-8 na kockici mi donosi nerešeno i 9 do 12 mi donosi pobedu. Bacam kockice, saberem rezultate, evo 11 i donosi mi pobedu, tačnije 6 poena. Čisto da vam bude jasno, gde završite vašu sezonu, ovaj sledeći token vam neće početi odatle jer vam tim nije toliko dogurao, tim vam jednostavno jak koliko imate zvezdica u vašem timu. Kad ste završili sezonu, počinje off sezona. Off sezona vam je naznačena na drugom delu tabele, gde vam piše tačno redosled kojim se odigravaju. Prvo su finansije gde vi zapravo dobijete income od vašeg stadiona, income gde ste završili, ako ste prvi dobijete 100 miliona, drugi dobiju 90 i tako dalje. Potom platite plate vašim igračima, izbrojite sve zvezdice koje imate u timu, 1 zvezdica, 1 milion i time platite vaše igrače. I ima opciono pravilo da možete da kupite, da kažem, igrače koji nisu srećni, ali to je neko opciono pravilo koje vam sad neću zalaziti u to. Potom ide trening. Trening je vrlo jednostavan jer na vašem, da kažem, club sheetu imate training pitch koji vam kaže koliko vi možete da trenirate igrača i koliko mogu da unapređuju zvezdice. Kao što vidite, neki igrači imaju pune zvezdice, a neki igrači imaju ovako, recimo, 2 pune zvezdice i još 3 prazne, do maksimum 5 zvezdice. Znači da taj igrač može da se unapredi do 5 zvezdica. Vi ako želite da tog igrača unapredite, jednostavno uzmete tog igrača, bacite jednu kockicu
i treba da bacite broj veći od trenutnih zvezdica koje su mu popunjene. Tako da ja ako hoću ovog žutog igrača, bacim jedinicu, on ima 2 zvezde, bacanje mi nije uspelo, tako da taj igrač se nije unapredio i ja sam zapravo završio moj trening za tu sezonu, tačnije za off sezonu. I to je sve što možete uraditi. Naravno, ako unapredite dalje trening pitch, moćete više igrača na više zvezdica da dignete. Potom ide scouting. Scouting je vrlo jednostavan gde svaki igrač bira sa koje kontinenta će da izvuče igrača. Jako je nebitno odakle se vuku igrači jer jednostavno kontinenti nemaju nikakvu logiku u igri, samo jednostavno vučete igrače odakle vi hoćete i svaki igrač ima, da kažem, 2 dole simbola sa 2 različite, da kažem, valute. Ako se nalazi ovaj dvogled, u scoutingu možete da ga kupite za tu cenu. Ako se nalazi, da kažem, ovo kao da se rukuju, kao da sklapaju dogovor, to se dešava u deadline dayu, što ću objasniti. Tako da u scoutingu jednostavno vučete igrača i to opet zavisi na vašoj tabli koliko možete igrača da skautujete za tu, da kažem, off sezonu. Na početku možete samo jednog igrača, posle ako unapredite možete i 3, 4, eventualno i 5 igrača. Ako ne želite, taj jednostavni igrač odlazi u inaktivni igrače i vi ste zapravo završili scouting. Potom ide investicija. Investicija se dešava tako što vi možete da unapredite akademiju, scouting ili vaš stadion ili jednostavno da angažujete ključne članove stručnog štaba. Vi vučete 2 kartice i vidite šta te 2 kartice donose i možete da odlučite da kupite jednu od te 2, ali i ne morate da kupite. Recimo ja sam sad uzeo Arsenal stav koji inače nema u bazičnoj igri, nego jednostavno karte su pomešane, to je ekspanzija koja dolazi sa Arsenalovim igračima i njihovim, da kažem, stručnim štabom, gde vam kaže recimo fitness coach koji on daje +2 na vezni red ili offensive coach koji on donosi +3 na napad. Vi ako uzmete key staff, jednostavno platite cenu koja se nalazi na kartici i to stavite u key staff, recimo ovo je za srednji red i on mi donosi još +2 zvezdice u mom timu. To je i što se tiče investicije smijete da uradite samo 2 po off sezoni, tako da vi možete da odredite ili ćete da jedan training pitch da unapredite ili jedan key staff, ili ćete scouting i training pitch, ili ćete 2 puta key staff, na vama je da odlučite, ali samo 2 akcije smijete da uradite. Potom ide deadline day koji je ujedno i najzanimljiviji deo off sezone gde vi morate da se vi borite s drugim igračima da kupite igrača. Slično kao scoutingu, vučete jednog igrača i početna cena mu je ta koja mu je naznačena dole sa ovim 2 šake koje se rukuju. 20 miliona mu je početna cena i možete da krenete da bidujete za to igrača. 20, 30, 40, 50, mi smo imali situaciju gde igrač sa 2 zvezdice prošao za 50 ili 70 miliona, nisam sad siguran, što je bilo totalno bacanje para i nije donalo menadžeru ništa u tom meču, ali tako smo ga neko naveli da kupi što više, da plati što više tog igrača koji je zapravo bio bezvredan. Kad se završi deadline day, počinjete opet ponovo sezonu. Pošto ste sad možda kupili igrače, unapredili igrače, poveća vam se broj zvezdica, tako vam se i povećava vaš startni token odakle krećete tu sezonu. Šta je poenta igre? Poenta igre je da vi dođete u jednoj sezoni do 100 poena ili da pobedite 3 sezone gde ćete vi da dobijate Superkup karticu. Kad dobijate Superkup karticu, tačnije kad pobedite sezonu, a niste stigli do 100 poena, vučite jednu karticu i ne gledate. Ako ste skupili 3 Superkup kartice, vi možete da odlučite ja želim da igram Superkup. Ako ste se odlučili za Superkup, od te vaše 3 kartice izvučite jednu i igrate protiv tog tima koji ima svoj broj zvezdica u svoje 3/3. Jednostavno, jedan od igrača koji vam je sused će da baca kockice za njih, a vi igrate s vašim timom. Tako da, ako pobedite, vi ste jednostavno osvojili Super Cup i pobednik ste Super Club igre. Ako niste, gubite sve vaše
Super Cup kartice i morate ponovo da se potrudite da dođete do 100 poena u jednoj sezoni ili da ponovo skupite 3 Super Cup kartice i da se borite u Super Kupu i da osvojite. Kao što sam napomenuo, igra je fantastična, ali samo bacanje kockice meni je ono što je sreća i možda odluči o pobedniku ove igre, gde sam ja bio barem 5-6 zvezdice jači od protivnika, ali sam bacao kockice, bacio sam 2 dvojke, on je bacio možda 11, tako da me razbio. Jednostavno je drugi menadžer pobedio za 3 poena, ja sam ostao uskraćen pobede u tom meču, ali isto tako, kao i u pravom fudbalu, nekada, kažem, underdog može da pobedi očiglednog favorita, tako da ima malo sreće, ali isto tako ima i kako ćete vi da postavite vaš tim, da li će protivnik možda da uradi nešto drugačije ili neće, da li će da zameni neki igrač koji ste vi mislili da on ima ili nema, tako da, ali kažem, što se tiče samog poznavanja fudbala, to vam je jako minimalno, možda čak i ne treba, više je ono da vi uskladite vaše zvezdice u vašem timu, sinergiju sa nekim igračima levo, desno, da li mogu da igraju ili ne mogu da igraju, koliko uspete da napredite vaše igrače sa 1, 2, 3 zvezdice na 5 ili 6 zvezdica, ako to igračima dozvoljavaju. Ali jedna jako simpatična igra, ima jako puno ekspanzija gde donose, skoro svake sezone izbacuju ekspanzije sa novim klubovima, tačnije sa novim rosterom određenih klubova kao što su Arsenal, City, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, ti neki jači klubovi, tako da možete uvijek da kupite nove igrače za tu sezonu i jednostavno ih samo umešate u ove postojeće, tako da umesto ovih, da kažem, bazičnih koji nemaju nikakvu sliku, dobit ćete igrače koji su poznati kao što su recimo Mbappe, Neymar, Vinicius, ko sad već prati fudbal, zna o kome pričam. Tako da to može onako da vas privuče ako ste baš stvarno fan. Ako niste, možete igrati jednostavno sa ovom, da kažem, bazičnom igrom. Nema neke promene, jednostavno samo donosi određen broj kartica, puno igrača i to je to. Ne menja nikakvu mehaniku niti dinamiku igre. I to je ono što se meni recimo kod određenih ekspanzija ne sviđa, gde vi zapravo možete igrati kompletnu igru bez ekspanzije, ne donosi nikakve promene, stoga ekspanzije su po meni u toj situaciji bespotrebne. To je bio Super Club, ja se nadam da ćete vidjeti ovaj video, da ćete se možda odlučiti da učestvujete u nekom od turnira koje bude organizovao Klub društvenih igara Groot u Beogradu. Više informacije o tome ćete vjerovatno vidjeti na njihovom Facebook stranici i Instagram stranici. Tako da, a to je bila prezentacija Super kluba od nas. Ako ste igrali neku sličnu igru koja je sa kockicama, koja je ta, da kažem, malo strategije, malo sreće, da vam se sviđa generalno Super Club ili ste možda igrali i sa nekim ekspanzijama, postoji naravno i neke powerhouse ekspanzija koja donosi malo nekih izmena, ali nije nešto drastično. I to bi bilo to od mene za danas. Like, share, subscribe i vidimo se od nekom od narednih videa.